July ni somni le pakhat sang ni somni pakhat voin nia Burma News kan ngai thak tura hian thil thleng dang dai tak tak awm nual maya Hripui le silai mu hmangin Burma Sipaite hian thu nei na anla chel mek zel ani bera Mandalay Dr pani ruk bo chungchang te Rengon mithi tamso zia mai ba ka thu thar lang sar zual then khat ta han po sina zia te tar lang le taila kachin zalen na sual tu pol KIA inkul na pakhat mai jayang huna COVID-19 shikai mi zathum som pakhat anom thu KIA News and Information Director Cornel Nobu chuan RFA ashila mai jayang huna mi sanga vel zinga atam zok te hian China siam COVID-19 in ven na vaccine injection nualania rian kai thei thawani laiza le mai jayan mi te hian vaccine anin chiu deuh vek ti thu an soya Myanmar a COVID-19 third wave lenga hian mai jayan khuwa July ni som pakwa khan COVID-19 shikai mu masak berania hemini vek hian KIA ho tu te chuan vaccine chiu tur thu pek an chuang hala mi sang khat chuang swab test na mi za don positive mu ani July ni som pakwa khan positive mi zathum an chuang der towa mai jayang school a phei chuan shikai an tam tong ngotang ma se KIA shoi tu ten ma an la zela dam chuak anom ve zel thu Cornel Nobu chuan RFA hna asoyani Sipain sarkar na lak nu hian zirtir tu ten CDM a nu zawa school hon thei ani lo wangin michina bamo phakan township a zirlai te KIA inkulna lekha anjira wangin shikai an tam thu KIA chuan asoi July ni som pakwa martar te ni tu khan sagang region munjua township a Sipaiten kongzo te an hno darna bike somruk le panga lak sakin mi pathum an man thu riatani kongzoa tel lem lo kong kama bike khung mai mai te po an motora an hlan mia mia thu tual chung pakhat mutu chuan asoya then khat chu bike khalai Sipaiten lau awanga bike tlan chia san te po anom khom veka an man then khat te chu an vona sa hleya an thlaphang hlom hle nia riatani he thil thenga hian ngoi bo mai lo chu khoi hmuna nge an report don ti an thasi lova kongzo po zo lo po an vai ma veka mipui in soi sakna rap thlak takani kong an zo tir hian Facebook a live fa pechuak tele kongzo te an man boxi lo ti in amutu chuan soi Sipaiten an lak sak bike then khat te hi Burma poisa nuai somthum man te an ninoka model sang sang atam mai ani Mandalay khuwa COVID dam lo te online le amuna enkol tu Dr pani chu Military Council Sipaiten an ruk bo thu Mandalay Dr pakhatin RFA ashila man tok te chu online atanga COVID shikai dam lo te enkol na le adam lo te omna hmuna enkol mek tu Dr ko tit le thunei na pong lak ani nu atanga athlona dam lo te enkol tu Operation Specialist Dr tit thi te an nia tual chung Dr pakhat chuan Dr ko tit le Dr tit thi te hian COVID third wave aron thlen khan enkol theidan turan voipui na sa hlea hetiang huna an ruk bo chuan Mandalay COVID enkol na chu alo cham hle don ni in ka ria ti na soi kum som thum mi Dr ko tit hi July ni som bathum zandar kwa khan Mandalay ya ache naina akazen pakhat nen manan to ka auna pa chu sipai lamin chuale ma se aniero chu an la reng rengani Dr ko tit hi Mandalay Medical University apo subject zonga letar mupha zirlai thiam thei takani angin online atang point medical lam lecture pechin Mandalay damdoi lam khovela milar tak pakhat ani thu Mandalay tual chung Dr pakhat chuan asoya Operation Specialist Dr te thiero chu July ni som paru khan Mandalay khochunga damlo pakhat ain zo ho chonhu dar ni vela Military Council Sipaiten an lo man le ani hi moku khwa khumza omna damdoi na thok thina nia Sipain thunei na an lak nuwa dulo na lantirin CDM azoma February ni khat nuwa tangin athlona enkol na damdoi dor le clinic te hongin mitkong lama specialist ni tura injir le mek special doctor ani Mandalay khochunga heng doctor te ba ka kar khat chungin CDM doctor palin man an tok bok ni in Mandalay tual chung doctor pakhat chuan a soi boka ma se an hming le ni na te chu a soi lang lo ani July ni som pakwa po khan rengona COVID lam boi pui tu Dr panga te chu Military Council in dam lo lema changin an man ti riatania July ni som pakwa khan rengon miau dagon township pa COVID-19 veng him tu le
buai pui tu then khat te chu Sipaiten thangkam ranin an na thona huna te an luta an man nual ti hriat ani nimin pia tuk dar somvel khan COVID-19 positive rin hlel aum tin COVID-19 buai pui tu te doctor mi pa pathum le driver te chu ambulance in tang okalapa a an kalna lama Sipaiten an man thu an shroi tu pakhat chu an Myanmar na wa shrila an mi man te chu in chong pani na an shroi chowa driver chu building kongkama an nga ti renga a chong ni na an lu pui nu chuan an in khar phui veka dam lo tu ma anom der si lo mi poimo te an ron kal mek ti in an soi kwal vela hetia boruak om lai tak hian driver chuan miau dagon kongpeng chuama tlom nga yan hathok te in sa seng vat turin a phone ngal thuayani chu lo po online manga COVID-19 dam lo thuron pe mek me che doctor pani po chu Sipaiten an bung rualak sakin an man thu tlom ngai shroi tu pakhat chuan a soi boka na thona ru ma lu chila an lak sak then khatte chu oxygen liter somli leng bur somni liter som panga leng bur som pani cheng noi som thum le pani hu dam doile PPE korte ani heng an mi man tak me che doctor pani le mi pa doctor pathum te hi CDM lu te an nia khoi huna nge an khung tak ti hriat alani ri lovani rengona COVID-19 tlom nga ya boi pui tu te hi thlani liam ta tang khan mi pui mangang te an tran pui thina July tha tang khan an contact phone number te Facebook a an tlang zara heng hi Sipaiten an thria ni in an nga ya ni public a chuan kan share than lova group than pa siam kan nia tang okalapa ani chuan tang okalapa group ti nemo miau dagon ani chuan miau dagon group ti in kan siam mai ani ti in tlom ngai shroi tu pakhat chuan a soyani July thatir vela tang khan mi noi somsari chen na rengona hian COVID-19 wanga thi an pung so hlea ni khata mi zavel William ni thin kha mi zaruka tanga sangkhat an tling ti reng towa sarkar hian inven dan le enkol dan te chanchin buwa le TV an tar lang thin takna a ataka enkol zui om lo thu tlom ngai po thrisial na lama na thok tu pakhat chuan a soyani military council lamin civil hospital lama enkol na thazok an rom han lova chu wangin dam lo te hmanga in tlom ngai kan chua top mai ani sipai council te che thun kan nga phei chuan thi kan tam lu tuk don tia chiang sa COVID-19 third wave kara hian military council te phiaruk na kan ma chontel zela wangin ina tama poimo chua dona maswa good fight taka silreng in nailawa film khur taka ein mut kham te po apoimo hleani ti in Hrisial na lam ngai tua tu pol chuan mi puite an chana sa hleani UNHCR bungro phur motor panga inzui chu ral tlante chom dol na thil phurin rengu na tangin mindat khuwa July ni som pakuat lai da rukvel khan alo thlengta a nimina tangin kar kha chung chu eile in lam thil ni lo COVID-19 shileng do na man ruale silpolin te thausilen te rizai te puansin tur blanket te chokaman ro sang te ni jung mang electric eng chit theina chi le thil dang chi sang chu ran phur lutin chung ko sang khat atlem bera mi sanga velin dong thei turin alo thleng tan ta ni UNHCR malak na hi mishing na lam hoi zonga tanpui liaw liawania tuna chom dolna thil lo thleng hi UNHCR staff tele khotang le ko sana mirin tlak lom nga ya thokte kaltlanga tanpui na mo ngoi mi mal le pol ten he na semjai turania chin state chunga tanpui na le chom dolna mo te chu zong chuakin an mani nen po in huwa soi ho na nei tura ruam man mek ani bokan ti ani tuna tanpui na lo thleng hi mindat ral tlan kem pariata omte tan aniria mundanga mi turpo ho tu ten atu langin ansem chuak zel don ani Mizoram atangin zoro general headquarter shoi tu ten Geneva a UNHCR chairman nena voi duai lo mindan mi pui torna hi alo thlen pui ve to thina hetianga UNHCR sia tanga tanpui na anlo mutheita hi anlom pui thu an soi bokani February ni khata thunei na sipain anpong lak nuwa Mizoram State India ral tlan Myanmar khwale tuite chu anom narama thon kirle tura thupek nol ani nuwa Mizoram Chief Minister Puzoram thanga chuan a state chunga ral tlan mharsa te chu humanitarian assistance peturin India Prime Minister Narendra Modi a hna tanpuina adil sakti hriatania India Ram Prime Minister Modi le North East State Chief Minister te inkara COVID-19 kai hnoi meeting pakhat chu July ni som paru khan nei ania chuta chuan Puzoram thanga chuan
COVID second wave chunga Myanmar ral tlan lo lut tam lutuk chuan state budget a phurit asiam thu asoyani puzoram thanga chuan Myanmar ama democracy dan dik taka thlantlin sarkar thunei na chu sipain pong lak sak ani nuwa churama cheng mizo sangtel te chu ramri kanin Mizoram state a sahimna an ronzonga Myanmar amrit luana mizo te chu keini chipuile thiante an nia anni nen in chuna hnai tak kan nia wangin tam tak chuan an chungte an ron bela chu wangin an sahimna zonga Myanmar atanga ron tlan lu te chu kan hnar theilowani chuti karin COVID second wave in mintlak buaka Mizoram state budget limit tak COVID dona konga in central angai lain Myanmar ral tlante en kola eitur omna turle damdoi lam chomdol angai boka wangin state budget hmongin phurit asiamani tina soi tun din huna Myanmar MP somni le Chin state chief minister telin Myanmar ral tlan sing chuang chu Mizoram hun sangsanga anum meka March thakhan India sarkar lai pui chuan Myanmar amatanga India ramri kana local te chu dang turle lu to te po thon kir turin North East state te chu anora ma se Mizoram state chuan ma ni mishing pui tele unaw te har satna haider thei ani lo thu chief minister chuan alo soi to ani Myanmar sipai sarkara health ministry chuan anrama coronavirus wanga thi an tamber ni an ton nuwa nimin khan anram mi pui za ve te hena kumin chungin COVID-19 vaccine pek chuaman an tumti asoi tun haya Myanmar ma hian shikai an pungchak leya February ni khata ongsan su chi kai shuai civil sarkar paitha sipai ro relna adina wanga mi puiten lungoi lo na lantira tual chung buaina athen chorenga wangin Sri dar turven na konga malak na po abala pha leani sarkar chanchin bu global new light of Myanmar tarlan danin ram mi pui maktadoi somnga le paruk zinga mi maktadoi khat point paruk chein vaccine hi anlala a hemirwal hian ram mi pui za in vaccine an don theina turin ram dang atangin an lalu drengani antiani ninga ni hian China siam vaccine dose noi sarile singa athleng dona nini nuwa adang po athen bille don nia tarlanani heiba ka hian Russia point a vaccine siam chu dose maktadoi ni tun thlachung hian Myanmar athon don ti sipai ho tu te chuan an soibok United Nations chuan COVID-19 dar mek donan COVAX program kaltlangin ram mi pui za somni dai khop tur vaccine hi Myanmar hena an pedon ti thotran ni khan an soya Myanmar thotran ni khan COVID-19 wangin mi zani somrial le pakhatan thia shikai thar sanga za somrial le pakwa anom health ministry na chin chia danin anrama shikai mu chua to hi mi noi ni sing thum sang li za sari le soman tling to a shi wanga thi sanga zani somrial le pakhat anom to bokani heti la hian damdoi in lama thokle mithi buina huna thoktu te chuan sipai sarkarin mithi zat an puanai hian thi an tamjok nia soin mithi dana hun te chu a khat vek to ni in an soi thungani sipai ro real na do dal tu ten civil sarkar Iowa andin National Unity Government na health minister Joey Su chuan anrama shidar mek chungchanga rang taka mhala kani lo chuan mi noi li thlengin nunna an chan thei ti asoya Sri wanga nunna chan tam takte chu sipai sarkarin private oxygen supplier te khwa khirna asiam wangni in sipai ro rel na ep2 te chuan an soi John Hopkins University data a alandanin nimin jing thleng khan khovel puma COVID-19 shikai mu chua maktadoi za som kwa point pariat anom toa Hripui wanga thi mi maktadoi li point pakwa chuang anom to bokani